Iya. Tenang lah, aku belum soal. Ya. Depan. Ke sana aja, ke sana aja. Sini aja capek ke sini. Ya, Bib. Ya, udah ganti baju lagi, Mak. Pulang lagi, kan? Ya, Bib. Hah? Bentar lagi? Iya. Kenapa, apa sakit? Ini darah. Oke, mau kemana, Bib? Iya. Kemana? Mga kak, pipisnya mandi loh ya kak. Pipisnya itu.